Tala falava, o le toe te pale nei nisi o mea na tutupulo tatou watu nuu i Samoa nei i le nawa yaso o tuana yatu. Ua se atu nei lo tatou watu nuu i lalo tapu COVID le la asanga lona tolu, po le lanu mumu, se iau lia le aso lua se fulu male lua o mati. E o mai le aso aso sa lua se fulu o mati, ua se lau iwa ono. I lato ua wha maonia le afie le siama o le COVID se fulu male iwa. O fai numera ia na wha alawa i te leina le malo le po ana po. Ua matua tau fia i male so ona feo ai o le atunu ulau tele. Ma tau fia i mamalanga wa ai le vao upolu masawai. O le tapu, ina ia tau fia le vave pipisi o le siama. Ma ua vai nei nei upolu masawai i sone. E o ia i tangata mai nu umai tu malo ta itasi. E fai ala tau whaatau ma wa ai le fo mai pe amana o mia. E au noa malanga mamao atu ia pia ia tau fia i le pipisi o le siama. E valu sone ua vai ina ia i upolu ma le lima i sawai. Ina ia o sa au tangata i o lato lava nu e whai ei whaatau, ma wa ai fo mai te tono le lato sone, e au noa male to e sopo atu i tua ina ia whai ngō fie na sa ili i lato pe au noa a fie le siama. O le po le asa tofi na whaalau i loa mai ei le pisi o se tamaita i e lua se fulu i vatau sanga, o le tangata mua lea wa sa watu ai le siama i nu i tua. O le tamaita i e le o se Samoa, ma wato e titi tolu tau sanga talo na nofo i Samoa nei, Mao le anga i o to i e whai ono su enga mo o mia mo le toe fo i atu i lo nā tunuu, na mawai wa pisi e le siama. Sa te tauna toe fo i lea tamaita i lo nā tunuu i lea sofarai le na te nei, ai o le tūlanga whaingata. Ona wa whaalia le telo tangata mana fuanga na whelua i lea tamaita i, mao no fuanga matangata nei, le o lo tau mawhai le matanga luenga o le soifua malolo i na sa ili, e su e pe o afia. Wa whaatutu nei no fuanga whapitoa i vaenga ese o lea tunuu, e sa i le tangata lau te lepe o pisi e le siama. O le po la sofarai na whaasila i le tamaita i palemia, leo o atu i le se fulutasi o i lato wa whaamaonia le pisia, mao lo whaanofo e sea umai le whale mai mo tua. Ma wa tapunia umaa onga, lotu, ngaluenga, tau o fianga whaalawa i te lea o fia i mamaliu, wa tau fia fo i malanga i atunu i fafo. Se i wanganai au nanga mo o mia e peo whale talavai, o whale o loa, ma isi tau tuolo o te tala mai le valu le tai au, ai tapunia i le lua i le awa uli, mo le asonga fua, ma le aso lua o le vai aso fōli nei. Ai le i whailoa mai se isi la asanga o le ase e eilo tato watu nuu, o na wasao i tua le si ama o lo pipisi nei. Ua filifilia le kapeneta se tamaita i e whaululu i eile matanga luenga o le tupe Samoa. O le wato fia o le tamaita i o sao le titi maeva bithem va ai. O se atasi na amatau na ngalue le matanga luenga o le tupe le tasiva i valua. Na se e ato o ia mga lue le ofisa o le faltupe o Asia i Filipaina moni tau sanga. Ai le ito fia o ia va ia le ofisa o le faltupe le lalolangi Samoa nei. O le tāua o le nei tō finga o nei le ngata o le a whaululu i ele tamau ai ngā tau tupe o le atunuu. Ai o le whaatau nuino fufuanga whaata o tole whai ngā māloa le fast, leo wa wha ngā solo, e peo na whaalawi loa i lana ana matau. Masa whaalawi loa taluai nei, le fufuanga mo le ati na o le tamau ai ngā le atunuu mo le isi lima tau sanga. O le tamaita i mo filifilia o se uso maasanga o le tamaita i sa avea malo i sili i le whai ngā māloa le HRPP, i a sava le Norma River, Beetham, Annandale, le ana wha malo loe le palemia mai lona tō finga o no tūlanga tau i le whaatuatua ina i ona tiu te whaatino. O le whaululunga le matanga luenga o tupe. Sa se e ei le alo tu i la e pasa i le malie le ngaoi. Le ana wha mawai le tausanga na te anei, ina wa se e atu le malo fau. O isi tō finga o whaululunga o matanga luenga le malo na whaasila le tamaita i palemia. E au fie le tō tolu o tō fia mo le whaawawina o la tō finga. Le au fie le whaululunga o le matanga luenga le palemia. Le tō wha anga fili shem leo, le tamaita i o e lita tō ala i le whaululunga o matanga luenga tuma o tia le malo, ma le tō wha te vanga viane tangi lima, ua whaawawe whaululu i le te ngā tupe le utos. E tai tōlu tau sanga le umi o whea ngai ngau le anga lulue i lato nei, ma na whaalia le tai fono le fast, ia la auli le malia toa la auli palata i vau, o le tō whingo i lato nei, ua whaamau i le se o whaupunga na whai le HRPP, atu la i mai le fast, ua tutuli umale au whainga luenga sa iai. Na ia whaalia ua walu masino le malo fau. Maolo otu ua vanoa la vai le au whainga luenga i whaatino la tu tiu te mga luenga. Ma ua tatau na whaatino nga luenga i au noa male whaaitu au o na polo kiki. A wau le au whainga luenga o lo tautua ina le malo, mo le manui o le atunu ua atoa. Peita i o lo maita wina pea isi whaolulunga o matanga luenga le malo, e pe i whaatau te e le whainga malo o se e nei.
Ua whaamalolo le tu maua le kapeneta le sa avea mapulo le vaenga o whainga whaiva. Le susunga ia mangele e te wati. Au whaanga solo suenga ono ni li poti ni whaale tonu le whaatino ino na tiute. O le tasi leo tangata whainga luenga le malo wa whaamalolo nei. Au whaie suenga e whaasanga ia i la tou. E au fia ili ofisa sieni o le matanga luenga o le soifua malolo ina. Leo lo o a fia se kone karate na tu inatu i le kampania le ainga o lona to lua. O lo whaamalolo fo ili pulisilo le pulenga o tangata tawhawhao mai moa. Ia suifua whaamatua inu suifua. Au whaie suenga ni tua inga le au whainga luenga e whaasanga ia te ia. Le au fia ili whaonga ina le tonu me to tino le malo. Ua whaie nei ni molianga leo e whaasanga i lea tamali i. Ono le tangi e se tasi o le au whainga luenga e whaasanga ia te ia. O isi suenga o lo whaanga solo e whaasanga i le estete tausia Samoa. Ono ni povi leilo loa. Mai to atasi se tasi o le au whainga luenga wa molia leo i lea mata upu. I le ofisa o tiute. Ua whautua ina le komisi o tangata whainga luenga. Ina ia whaisi suenga mai ai so o le maseli poti. I se tangata whainga luenga si ni o lo o tua ia. Ilo na whaatanga leo na ave i tua ni pusala oloa ai le iu ia awala mo omia. Wa whaina i le whaatino ina o ananga luenga. Ua amatata pena nei le malo i se polkalame mo le whailonga ino le ono se fulu tausanga talo na tuto atasi Samoa. Ua lua nei tausanga i le ito e whailonga ina le tuto atasi. Ono le whaamai o le COVID-19. Whaalia le palemia ia fia me Naomi Mataafa. O lo ofuafua i le tasi se aso mo le whailonga ino le ono se fulu tausanga o le malo tuto atasi. Ma o lo sila le komiti e le ngata i sauninga aloa ia. E peo le sisinga le fua, ma sauninga tawaloa le malaiti a whau. Ai o lo sila isi sauninga e whaia inu itua. I le tausanga atoa le nei o le ono se fulu tausanga. O lo na winga e a matatu ia uni se ia o ia te sema. O whaanga solo sauninga ese le ngata wapia, ai o nuu itua. E whaamanatua i lava yo lato lau ele le tuto tasi. O lo fuafuafo isi tu unga whautasi e la tunu. E peo na maasani ei au le iyo o mai le COVID se fulu iwa i Samoa. O le laasanga mua o le sailia leo se autu ma se tangawai. E atangia i le ono se fulu tausanga o le malo tuto atasi. Ma o le asafara i le na te enei na tapunia i le atauwanga. Lea li maafeta la le whaailonga mo le tangawai ma le ata o le amanu malo. E wha miliona tā la le se le ni wato e whaopopo le malo e whaatupe le polkalame le malo. E ave ngase tonga fiti e ni usila ma isi atunu i whafo. Whaali e fia me o le atupe. Wa whaamatu umai le vae ngā tupe le i whaatatawina. Ona wa umale tupe sa fuafua mo le whaamoemoe. Whaamalamalama e fia me wa umale 8 miliona tā la. Lea sa whaasafua mai e le whainga malo tuai mo le nei polkalame. Na fesilingia ona o whaipule ma minista o lo o whetaua ina o lo o si inga se ngase i lalo le polkalame. Ai na whaamalamalama e fia me. E na o tuila epa ma se minista e to atasi. Lea na whaatupe le polkalame. Ai o isi whaipule o lo o pisai nei. O lo o lato ia lato lava tupe. O lo o to o tele pele mamanu le atunu o lo o le lisi whaataritali mo tonga fitinga i whafo. O lo o mo o mia pea le nei fisosoani. O lo whaatalia nei lei ungo le whaamasinonga mawalunga. E tu so le tangi le ali i peresteni o le whaamasinonga o whanua masuafa. Ia whepulea ai ati la ropati. E whaasanga i le minista o whaamasinonga. Manatu whepulea ai. E le tala whea ngai le ai ina le minista malona tau fia o ngaluenga le whaamasinonga o whanua masuafa. Aina whaalia le loa ia sili le whina ungo le neimata upu i le asonga fuana te anei. O le whaululunga le matanga luenga o whaamasinonga o le minista. Mana tele ia ina ngaluenga whaatino. Aina ia whautua ina le peresteni e tā ofi whaamasinonga. Se ia au mai le lipo te le komisi whaapitoa le palemene. Leo lo so ina le ese ngau tū la fono e tolo le whaamasinonga. Leo lo whaonga ina nei. Na malia matalia le lo ia whepulea ai. E sa o le minista o le whaululunga leo le matanga luenga. Na tutuli loa fo i tōwhinga o whaamasinonga e au fia i male peresteni. Lea na whaamalamalama le lo ia sili. Na whaalea o ngā ina ia tōwhinga ina wasuia le tūlafono le tasiva walutasi. I le tūlafono fau lea na pāsia ia te se malua a whelua sifolu. Ma sa tataona toi whaatauto ina uma whaamasino le whaamasinonga o whanua masuafa i lalo le tūlafono fau. O lo whaatalia nei le whaiunga le whaamasinonga. Lea sa taita ia le whaamasino sili. Ia sa tiu si Mativa Perese. O vui Clarence Nelson. Mania va matatua tangaloa. E tōtolu nisi na maliliu i se whaalawelawe tau ta avale i le whaaifoa ngā i lalo mai te avi. Ma ngā i atu si umu i le awa ulio le asolua na te nei.
Whaalia le sui komisina o leo au apa au longo i tino Filipo, o i lātou na awhia o le au whaingaluenga o le vaenga o loa le matangaluenga, ai leo ni leo o fisa. Ma sa malanga atu mamolini o loa mo le ofisa o leo i Poutasi. Whaalia le masalomi o le sawasawa o le taavale na mafua ai. Ai peita i olo o iai fo ili poti e whaapea e whaale tonu tā o while loli, le na malanga i le au whaingaluenga. E tō lua i sina manunu ai foi i le nei whaalavelave. Ma le tala muli, o loo whaatali nei leo e whaiesu e suenga ma mōlia se ave taawale la ititi. Mani leo skulati se to o lua. O no le lato so lio tu unga wawao le whaamai o le COVID. Whaalia le sui komisina o leo i a papali i Mona Lisa Keti. Na afia i lato nei le whaingo se whaatau me se whale o loa. Ma whaao o atu inisi o loo whaanofo e se e tono se nofuanga na tau fiai. Ina ia malu pui a mai le pepesi o le siama o le COVID. Whaalia na ave i lato o loo whaanofo e se tupe i leo le whaitutoa. Ma vili e se taawale la ititi e whai ato e le whaatau ma mamoli atu i tonu. Ua tau fia nei e leo ma le ave taxi i le nofuanga o loo whaanofo e se ai. Ma o le aso e sueina ma mamoli i lato nei pe atatala mai itua. E lua feta la le sala whaatulanga ina moso o se tasi. E whaamaunia e so lia tuutu o ngole sa o le COVID. Leo loo whaamalosia nei. Tala na mai Samoa nei, whaasoifua ia.